Hello everyone, welcome to yet another episode of Dope Hot and Fresh Local Sports, where we bring you Betal Top 8 Soccer Tournaments highlights ukuthi bekwenzakalani la khona All Nations beyibambene khona neTrouble Boys, la khona All Nations ithi ukuthi ukudende kula kahlungu iTrouble Boys. Ake singene ke sithi kuthola ukuthi kwenzekeni ama goals lapha ama highlights. Sanibonani uvelo kaSokolo umphathi weTrouble Boys. Seyindlulile first game la bekudlala khona iTrouble Boys neAll Nation. Masingakhuluma nje nge-first half, igame beyibukeka inhle kakhulu, kodwa into engiyifundile kakhulukazi kuzimbangi zami iAll Nation, ngibonile ukuthi majida indlela badlala ngalibhola bewa attack kuphela, and lokho yiko ngibonile ukuthi okwenzekile ukuthi yingako bakhonile ukuthola amagoli amabili, even though nami ngikhonile ukushaya li-1, kodwa nje into engiyifundile nje ku-first half, indlela bebangadlali phansi njengambona bebasolo nje bafuna igoli, kodwa sabuya ku-first half, second half sazama ukuyilungisa la ukuthi siwavimbe lamabhola abo laba bazama ukusilimaza ngawo, kodwa ngenxa ukuthi-ke ibhola ama-chances siwatholile amaningi, ngoba mangibalile nje ama-chances sikhona ukuthola ama-chance ayi-6 ababone potential, bona ukuthi ama-chance ayi-6 bawonga amagoli, but abafana bahluleka ukuthi but ngoba yazi ibhola siyafunda, abafana basakhula bayafunda bayaphambili, akusemnandi. Ngiyababongisa kakhulu abafowethu bawinile ngayo u2-1, thina-ke sincotshiwe-ke kodwa sishayile ke leli 1. Ayikho into esingayisho, siyababongisa futhi siyafisela inhlanhla ukuthi no negame yakusasa futhi so uNkulunkulu wazi ukuthi bodlula kanjani, siyabonga. Mara kufana ulitholile lokubika ekhaya. Kufana lokubika kunalo ngizofika ngirepresent eWelas. Siyabonga. Simona njani? Ngiyabonga kakhulu namhlanje ngegame besidlala, kodwa I'm not happy about my results. First half yami beyibheda kakhulu until second half abafana bangisurprisele ngibona bashaya 2 goals, so sakhona ukuwina, so manje simovela kuma semi-finals of which so bamba kusasa. I'm expecting big kubafana bami over, cela bangiwinele nje le tournament kuphela, 19 ngifuna kibo. Ngiyabonga.